So guys, ada prank kita pen dress cecap helap ini dipu dan bas kolong program dun jipu. Yo, dak nang le lo guys. An nang ya. Pu an nang gejui. So cái lang an pu nang gejui lah. Thầm tạc lại cái chăm rồi ta rồi. Rồi chăm luôn. Aku mari memapakan satu report mengenai kecil report. Apa sini ya? दूसरा पाठ chapter 8 verses 12 to 17 इसलिए भयो शरीर के वस्त्रों का हम पर कोई अधिकार नहीं Nang yo. Dak foto ciklik dah empu yo. Insya depan. Mungsa rekom. Salah foto ciklik am bo. Pekah dam Foto ciklik am guys. Dak sudah lo yo. Tidak. Non ban dak foto ciklik langat pen non dam bo lo yo. Oh sudah lah kan ni long senang cetai dia ni. Lah kuang klik tau. Dang ma foto ciklik lang ma. Ani non. Foto klik lang guys. Cuma yo ma. Pekah dam ta. Mensan eh. Pekah lah. Cuma yo ma. जो नहीं ताकि चलो गाइस आई एम फुल लगे जो हनबांग दाक्सी फोटो ना चिक्लिक hनबांग के प्रोजेक्शन kita ampo aleng do pick amun do pick jo Otak lo program itu mungkin
Fano yo guys. Long kilo kang siyo. Napangilang mayo. Atim lang may pick an guys da kayo. Nakita na dim no yo. Dami coba ji. Aning hang tuman. Coba tam nila. Kala po ba ngayon? Kenon bang kaya? Itong foto check lang pula. Dalang let's go. Non kita lo guys. Kita yang lihat hasilnya. Oh. Dito guys, Charles Arlos nang lutsok lang bang kaya? Tama lang. Dana deh. Nang sungai. Telangan ni. Kedak lah. Hodak lah real sebenarnya mah. Đang là lom xuống tăng nào. Ăn đây, đây, nặng lên lo. Nang ludum dulu kan? Tiga tuh lo. Oh, sini lo tuh. Lepas itu mana?